পয়লানো যতন খাকাহাম তিনি kaisa miya Katiram village committee o joining program o ang je speech rimani chakma hodano tui abono clarification nina netaisa clarification nina ni bagai ang nong ni buskango ma phaika miya je ang speech o je samani je koyekdin ni age council of Triprasa hoda aborok ni je borok je khorangti samani parbatto Chattogram ni no tui abono khanawi no ang saka kisu kisu ta jata samono bo tabo te Gondochara ekai West District ni Jarul Basai ba kubangno jagao je chakma hodani borok je engnani phai tongo ni je samani okok samano rugui kebni kono hodani bukhawo hoyto abo khaw nangui mankhana ga aboni bagai ang sanai nayo ang jeta miya je kok samani obono ang rosainaka karon ang kono hodani ba kono dofani against saya jeta ang kisa kubui obono na sairika abono tui jodi kebni khaw nang tongkhai ang sanai sorry ekakai ang ani kok miya je speech je samani kaisa chakma hodano tui ang abono rosainaka ang kha khlayo jara omono tui jara kha nangi tongnai omono tui jara bukhawo dui tongnai ebong bukha somui tongnai borok clearongane tai ang thinango o chakmani isuno tui ba o chakmarong ni korno tui ang saklak hoyto buini samano bang tai reference khaiglak ang kha khlayo je abono je miya je Katiram village committee o যে 111 পরিবার জয়নিং প্রোগ্রাম কিসিসা যে আং মানে 1 মিনিট নিব কম যে চাকমা হদানো তুই পার্বত্য চট্টগ্রামনি চাকমারং যে ইয়াঙ্গ হাপাই মানে তুই যে কিসাতা যে সামানি অবনানো আং রসাইনাকা আনি যে স্পিচনা আং রসাইনাকা একে আং খাখলাইও যে চাকমা হদানি বড়রক যদি খা নাঙ্গি তংখাই বা অন্য কেব কোনো বড়রক যদি রসাই মানে অমন তুই খা নাঙ্গি তংখা আংকাই আং সানাই সরি আং আনি বক্তব্যনো রসাইনাকা আং খাখলাইও aboni baban ba bor clear ngai thangane jotona na hambai।